Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntun ilmu benar fardain kubu saudara mandum rata dengan yakin agam ngon inang wajib tanyong padhanajud supaya tepat ta'ibadat pad yang gojud agam ngon inong wajib tanyong padhanajud supaya tepat ta'ibadat pad yang gojud Allah. Wahai bunda, wahai ayah beletung, yoga masa najo ana tempat ber supaya jut anegetanya mu bahagia jiwa dihormat ibu bapa susu supaya jut anegetanya mu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda Allah anegetanya umutujuh ton tajo babun tajo batengku menyamaku pihanajun mehala sotem wajib maku neberi upah hadis firman geyumenan kontengku pegah mehana sotem wajib maku neberi upah hadis firman geyumenan kon kamo pegah Allah. Wahai bunda, wahai ayah beletung, yo ke masa nejo ane bak tempat ber supaya jut anegetanya mu bahagia jiwa urumah dihormat ibu bapa susu supaya jut anegetanya mu bahagia jiwa urumah dihormat ayah bunda. Misekaraya anak dronyan kala lagi Mise kebeklet kebotaloni balung ke Misekaraya anak dronyan kala lagi Mise kebeklet kebotaloni ba usibre Oge yuja bencit kabaga di bolage Lale bakude jima encip kadengon bate Oge yuja bencit kabaga di bolage Lale bakude jima encip kadengon bate Wahai ayah lun, wahai bunda lun, anak tulung jalan yang suci. Wahai ayah lun, wahai bunda lun, anak tulung jalan yang suci.
Anak-anak antar jalan ibadah supaya tepat jalan mengaji. Anak-anak antar jalan ibadah supaya menghadap Allah